أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mbiɗa mawlora Allah ilmudde cheytan oɗo raɗaɗo kasimore bakarati wonden e janngude ila aya 190 ha 134 e hino kañum ayaji ɗen joomi meɗen daali wa id janti tumande yarfa wa ibrahimu annabi ibrahima ɓantuno alqawaida doose ɗen min albayti immorde ka suudu kaaba wa ismailu kanko e ismaila ɓiɓɓe makko on ɓe wi rabbana joomi amen taqabbal minna jaɓan men komin golli kon innaka no an allah anta samiu ko an won nanowo alalimu anduɗo rabbana joomi amen waj'alna waɗumen muslimayni laka jebbilaniɗo ma ɗiɗo wa min dhurriyatina e immode dhurriya amen on waɗaɗen ɗon kadi ummata mofte muslimatan laka jebbilaniɓe ma wa arina holla men ɓanginanamen manasikana tate hajju amen ma dewe amen wa tubi alayna jaɓanamen tuubu buyesi men tuubi innaka noon allah anta tawwabu ko an woni jaɓowo tuubu buye arrahim ko an woni yurmeteɗo onande on tuubuɗo rabbana joomi amen wab'ath nil fihim e zurriya amen on rasulan nelaɗo minhum jeeyaɗo e maɓɓe yatlu alayhim himo janga e hoore maɓɓe ayatika ayaji ma an allah wa yuallimuhumul kitaba himo andina ɓe deftere allah nden ɓalden dangal defte ɗen wal hikmata himo andina ɓe faamu e sunna wa yuzakkihim himo laɓɓina ɓe e junubu innaka nan allah antal azizu ko an woni fooluɗo alhakimu ko an woni ñeeñuɗo on joomi daali wa man yarghabu ko hombo rerɗata an millati ibrahima ngay e diina annabi ibrahima ko hombo ɗaɓɓata diina goo awa acca diina annabi ibrahima kan illa si wona man safiya nafsahu on ɗaytinɗo wonki mum o majji valeur wonki makko kin wala qad istafaynahu gonɗi men suɓike ibrahim fi duniya ka aduna ɗo wa innahu no kanko ibrahima fil akhirati ka lahara la min as-salihina wallahi ko jeeyaɗo e moƴƴuɓe id qala lahu sanga wi'annomo rabbuhu joomakko aslim jebbilano allah waalo wi aslamtu mi jebbilanike li rabbil alamina wonande allah jeyɗo tagore nden wa wassa biha wasi jebbilagol ngol ibrahimu anna ibrahima wasi jebbilagol ngol banihi ɓiɓɓe makko ɓen wa yaqub annabi yaquba kadi ko ɗum wasino ɓiɓɓe makko ɓen ko honɗum o wino ya baniya ko ono yo ɓiɓɓe an inna allaha astafa lakum uddina allah suɓanike on diina l'islam fala tamutunna wata on maayidey illa wa antum si wona tawa onon muslimuna ko on jeddiliɓe allah landi alyahuda ɓe wi am kuntum ka on laati suhada ko on tawanoɓe ko on seediɓe id hadara sanga tawno yaquba annabi yaquba almawtu mayde nden id qala li banihi sanga o wiyanno ɓiɓɓe makko ɓen ma ta'buduna ko honɗum rewoton min ba'di ɓawan qalu ɓe wi'i na'budu min rewa ilahaka reweteɗo ma on am wa ilaha e reweteɗo abaika babiraɓe ma ibrahima ɗum ko mantasoro maɓɓe noon wa ismaila wa ishaga oɗo ko mamasoro ɓe maɓɓe ɓenni ɓeeɗo noon o wi omo ɓe rewata ɗo fof ilahan ko reweteɗo wahidan goto wa nahnu minen lahu wonande on mo ɓe fof rewi muslimuna ko min jebbilantoɓe mo tilka allah daali ɓe haala fi muɗum ɗo ummatun ko moftani kadu holat gomɗi feƴƴino laha hino wodan ɗeɗo mofte feƴƴuɗe ma kasabat konko ɓe faggitori ko ɗum wodani ɓe walakum no wodani onon fewdiɓɓen kadi ma kasabtum konko faggitorɗon wala tusaluna onon fewdiɓe ɓen on landetake amma kanu yamaluna ngay e konko ɓen feƴƴiɓe laatinoyɗe golla ɗeɗo aaji kadi yiltoɗe e majje
ndaren si en wooday ko ɓeydiɗ en faamu e kañum ayeje ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala daali wa id yarfau ibrahimu sanga annabi ibrahim ɓantuno alqawaida doose ɗen tugale ɗen piliyeje ɗen awa minal bayti ka suudu kaaba. alqawaida ko jamɗo qaida, qaida tun ko tugalal gootal, siko buyi ko qawaida wiyete jamɗo mum on non. sanga annabi ibrahima ɓantuno piliyeje ɗen ka suudu kaaba. joni noon du suudu kaaba ndu wonɗen e yiide ɗo ka téléji e ka vidéo ji e yahoɓe hajje ɗen yii ndun suudu kaaba ko annabi ibrahima woni ko ɓanti tugale suudu ɗum, kono esti kanko atti darnugol ndu. c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala daali inna awwala baytin wudi'a linnasi lalladi bi bakkata hudan mubarakan wa hudan lil alamin. donc no woodi karmakoɓe buy yewtuɓe ndaar wona ko tafsi tabari e ko tafsi ibnu kasir en yeyi kewti konnguɗi buy eno piyodiri ɗon wonde ko adi darnugol suudu kaaba ɗum ko baba adama. bal suudu kaaba ɗum wonde ko jippino immode ko kambo, ɗum fof no yewta wonde ko ɓaawa fokkiti ɗum ko kambudo ga wonno ko ɓaawa fokkiti jippagol o arde e mayru, ɗum no windi e bindi ton. kono c'est pourquoi si en daari annabi ibrahima kawino ɗo rabbi inni askantu min zurriyati inda bi waadino gayri zi zarin inda baytikal muharram. mi hoɗini zurriya on ka takko suuduma ɗullete fewn ɗon suudu ala fewndo addunoɓe ummu hajara e ɓiɗɗo makko on ismaila o walliniɓe ɗon o yahi te suudu ala ɗon. o wi Allah mi holni ɓiɓɓe am ɓen ɓe jurri an gooɗo ka takko suuduma, suudude ala ɗon. cela veut dire mo andunono ɗon tawi fi mayru no majjuno o aru ɓaawoni o ɓaako kanko ismaila ɓantuno tugala ɗen ko kanko e makko ari ɓanti. joni noon ɓaa noon si en daari ɗum ɗon en tawa jeeya hari suudno ɗon ko imma ko pilasi mayru on hari majji woni ma hara batte mum no ɗon no woodi yiɓe hari batte mum majji ko kanko noon ari immintini kadi pileje ɗen haray ɗum no wowla hawnageta ko ɗum ɓuuri jikkude e soñjata en kadi bonata en kadi golle fi ɗum kadi ta bonni en golle few. anna ibrahima kanko ɓanti pileje ɗen ɗen piliyeje ɗe o ɓanti ɗon dun suudu kaaba nde o darni ɗon si en daari ka fo e makka yahuɓe hajji ɓen no andi awa kadi enen daara ɗen ka vidéo ma ka télé en yiyay goɗɗum no yeeso ɗon ni no waɗa comme kaare no taarina ni ka takko suudu kaaba wangoto ɓengoye naadora e ɗum ɗon jimbun no waɗa ɗon ɗum ɗon ko suudu kaaba ndun ko ɗon ittiri ko fewndo nelaaɗo heɓuno duuɓi capanɗe tati e kan e duuɓi capantati e joyi ɓuraysiyankoɓe liɓi suudu kaaba ɗum ɓe darniti ɓe deesidi ɓe financata e suudu kaaba ɗum si wona jawle maɓɓe laaɓuɗe ɗen yahi noon ha jawle maɓɓe laaɓuɗe ɓe lammi tawi noon on tawi noon ɓe ɗuyti pilan suudu kaaba ɗum fiyo wawa ɓantade. c'est pourquoi ila fewndo nelaaɗo heɓi duuɓi capantati e joyi suudu kaaba ɗum liɓandu darnita ɗon hanino darnitade e komi ma andi kon e komi yii comme mi Allah windi wonde ndu darnitan waɗum ɗon ko on sayɓe ila beññande ɓe ɗo ko holtingol no ɓe watta sakko fa ɓe adda coñci konko yiyata no ɓawli ɗon ko coñci waɗa ɗum ko coñci ɗoni holtinde ndu sakko fa ɓe ara ɓe labbina ɗo e coñci e mum kono jimbal ngal liɓitaka ila ɗon heɓe ɗo jimbal ngal liɓitaka ɗum noon kadi ko piliyeje ɗe annabi ibrahima dimbal kaaƴe ngal o mawno ngal ko ɗon kadi darori ha fewno nelaɗe ɓe duuɓi capanɗe tati e joyi ɗum ko duuɓi guluje noon suudu kaban no darorina du no darono noon ko woni saabu kadi seekagol mayri ko ndiyan tiiɗi ɗon ari makka ko leydi désert ndiyan ɗuuɗa arde ko jaare kadi ɗe gandi ndiyan ɗan noon ɓa tiiɗi sorti jaaren ndin sengo ley e sibasiman o suudu kaaba ɗum jimbal ngal seeki ko ɗum woni saabu kadi ɓe darnatugol suudu kaaba ɗum ɓuure siyankoɓe heefata ɓen
darnugo suudu kaaba nela tawano e darnugo suudu kaaba ni toon ɗo eɓe ɗi capagateji ko ngal jimba woni ɗon suka président kal jimba woni ɗon konko yeten ko ɗo ɓenni wangotoɗon wona yo ndaara fi tu ko konko ɓawle ɗum o wango o ara o taƴitaɗa o sikka o timmini hara o timminal sagara makko on c'est pourquoi ɗon no jeeya e ko wangete ko e muɗum ko ɗo waɗi gimbun ɗo ni hani ɓe darnitali kono waɗi gimbun takko ɗon ni ka soɓɓugi ɗon ni waɗi gimbun ɗon fi hollugol awa do goɗɗo ta tawa wertir ɗon fi ɗon no raɓɓiɗi o sikka o timmini sagara ko dowa timminde ko ɓay ɗen andi wangogo ka suudu kaaba ɗon ko tugalal e nder tugali hajji ɗon ka tawafuɗi fada on nam donc hare almuhim ndun ɗon suudu kaaba ko anna ibrahima e ɓiɗɗo makko on woni ko ɓantidu min ko honɗum mi heɓata oɗo aya mo tawata harano mi si hewti ɗon takko to moƴƴa ko konngol maɓɓe ngol ɓawɓe gayni golde suudu kaaba ɗum koɓe yewti kon ndaaru allah daalo id yarfa ibrahimu sanga ibrahima ɓantuno alqawaida tugal ɗen nal bayde ka suudu wa ismaila annabi ismaila ko honɗum ɓe wino ɓe mantaki aɗen gollinani aɗen wakkilike tawi ko honɗum jiɗi ɓe ko si allah jaɓanayi ɓe ko rabbana juuma men taqabbal minna jaɓanno min golli gollugol ngol meɗen wawi kono jaɓugol ngol ko antum woni ko wawi ɗum ɗon ko an kadi jaɓata ko ɗum wonno fawi en fo e meɗen si en rewi allah ta en mantoro ko rewɗen allah kon en anda to jaɓi ɗeɗo ko annabaɓe ɗiɗo ni jaatigi allah e ɓiɗɗo makko annabaɓe ɗeɗo ɓe golliwa ɗeɗo golle kadi wonaka ɓe waala kadi ɓe darni koko allah rewe ɓe darni e golli ha gati ɓe inni awa allah men golli jaɓan men noon allahu akbar ko ɗum waɗi jaɓede golle ɗen no ɗumanni ha no hulɓini ha probléme jaɓede golle ɗen woto en mantor ko wonɗen golde kon tamƴino ɗen nde allah jaɓata en hulen si o hulen liddum ɗum on kadi rabbana jomum taqabbal minna jaɓan men komin golli kon en torki allah yo allah jaɓa en nde men ɗen innaka noon allah anta samiu ko aw woni nanowo kala ko wowla ko allah no wiyata ko wiyata jento mi nana al alimu ko allah woni anduɗo kala ko wona huwede ɓa ko waɗa jemma e ñalorma fo no fotana joomi meɗen rabbul ibad ɓe wi rabbana joomen toujours ɓe ɓeydi du'a on waɗi alna waɗumen menen muslimayni laka jebbilaniɓe maɓe mana e warumen hara komin julɓe tabintinmen e jebbiranagol ma al islam ma'anaha al istislamu lillahi bitawhidi wal inqiyad lahu bittaa wal bara'atu min ashirki wa ahlihi ko wiyete islam ko jebbiranagol allah ko ƴettugol ɓoggol waɗa ka dande ma jonna allah allah ka wiɗami yahowomi yaaha ka wiɗomi acci womi mi acca ko ɗum wiyete islamu ɗowra allah jebbilano allah saabu ɗoftagol mo wowtinɗina mo saabu ɗoftagol mo kanko tun woɗɗito e sirka e yimɓe sirki ɓen hara jillodiraali e maɓɓe sakko toode sirka ɓe wi ƴettutumen menen allah hara ko min julɓe ɗum fanda waji alna waɗumen muslimayni ko julɓe ɗiɗo muslimayni laka waɗumen men ɗiɗo jebbilaniɓe ma wa min zurriyatina waɗa immorde zurri amin kadi ɓiɓɓe amin aroyeɓe ɓen waɗaɓe ummata mofɓe muslimatan laka jebbilaniɓe ma wa arina hollumen manasikana ɗate amen ɗen hajju ɗen no woodi yiɓe ɗa manasikana ko ɗate hajju ɗen wona wangagol suudu kaaba wona yahugol safa e marwata wona iwgol safa e marwata kadi yahagol mina iwgol mina yaha arafa iwgo arafa yaha musdalifa waalo ɗen iwdo musdalifa arta kadi mina wona ɗon balɗe tati woɓɓe wi ko ɗum ɗo woni manasikana woɓɓe wi manasikana on no mofti dendagal dewe ɗen ko allah rewirte kon kala ko allah rewirte kon julde zakka kala ko welata allah kon fo no wiye manasika li anna nusku al ibada ko wiyete nusuku o kalima nusku ko dewal wiyete ko won tun foolina hella dewe hajji ɗen wiyete nusku dewe hajji ɗen ko ɗon ɓuri jaalade ko wiyete comme manas nusku hollumen manasikana dewe hajju amen ɗen hollamen wa tubu alayna jaɓanamen tuubuye newnanamen kadi men tuuba si men tuubi jaɓanamen ɗum noon innaka noon allah anta tawwabu ko an woni jaɓowo tuububuye arrahim yurmeteɗo attawwabu ko inde e nder inde allah ɗen wa kadhalika arrahim awa kadi ko golle arrahim kadi sifa makko no nder toon kadi wonde ko yurmeteɗo jeeya makko ɗum yo allah yurme en ɓe wi rabbana joomi amen waba at neɗo fihim e kañum zurri amen on
o fihim on ɗo damir on koye zurriya on woni ruttade nelu e zurriya amen on rasulan nelaɗo oɗo nelaɗo moɓe fanda ɗo ko nelaɗo khatamul ambiya ko timmode annaba ɓen woni koɓe fandi toragol ɗo yo allah ɗe zurriya maɓɓe on waɗi e zurriya amen o rasulan nelaɗo minhum jeeyaɗo e maɓɓe ɗum noon ko nelaɗo tigi on laati c'est pourquoi nelaɗo sallah sallama hiɓe maaki e hadis ana da'awati abi ibrahim ko min woni du'amo anna ibrahima torino allah on ko min noon ko min woni du'amo anna ibrahima torino allah on wabo as fihim rasulan minhum ko min noon donc ko kanko nelaɗo tigoni ko fanda ɗo woni koɓe torino ɗo yo allah waɗi e durriye maɓɓe on wono andirɗen noon nelaɗo sallallah sallama inde makko nen ko mouhammadou ɗum noon ɓen makko ko abdoullahi kadi ko abdoul moustalib woni ɓen makko abdoul moustalibi kadi ko haasimu ɓen on ɗon haasimu noon ko ɓuraysiyankoɓɓen ko jeeyaɓe arabuɓe ɓen ɗon noon ko zurriya annabi ismaila ko ɓi annabi ibrahima ko jaatigi allah ko o tori kon ɗo onon no woodi jolkidirɓe ila e nelaɗo ha annabi ibrahima ɗin no windi e defte inɗe mama salama ha hewtinel ha hewti nelaɗo sallama yeehi ha adnan koko adnan woni ko lurra woɓɓe wi adnan ko ɓiɓɓe ismaila tigi ka hara goɗɗo no hakkude ɗon wallahu alam ko allah no andu ko ɓuuri jikkude hella ɗin histoire ji woɓɓetiɗi ɗon ɓe wi neli e maɓɓe nelaɗo yatlu alayhim mono jangga e hoore maɓɓe ayatu ko ayeje ma kawni e shar'iyya ɓanginanoɓe ayeji allah ɗen laatiyankoji e shar'iyankoji woyo ɗum noon woyo allimuhum himo andina ɓe alkitaba ɗo ko jins no wawna ko dendagal defte ɗen no wawna hara ko alqur'anare nen tun himo janna ɓe defte allah ɗen c'est pourquoi sa jangi alqur'ana no wawi sa jangi ɗe defte fof c'est pourquoi kala ko woni kon e majje gonga fof no ko alqur'ana himo janga e hoore maɓɓe no wawi kadi alqur'anare deftere allah nden ɗum noon wal hikmata e faamu on hikma ɗon ɓe wiye ko sunna saabu ko sunna on faaminta alqur'an no wiye kadi hikma ko faamu ko wiyete hikma ko wawugol wallingol piji ɗin fof ko duwa walade ɗon wa zakki mo laɓɓina ɓe e kala ko boni o laɓɓina ɓe kadi e junubu o laɓɓina jikkuji maɓɓe ɗin o laɓɓina golleji maɓɓe ɗin ko ɓurta mawnude ko laɓɓinta golle ko wowtinɗingo Allah subahana taala ko koyete tawhidi kon innaka ɓe noddiri Allah ɗum ɗo innaka noon Allah ɓe mantiri Allah wonde no an Allah anta ko an tigi ndaar ɓenni innaka no an anta ko an hada litta'kid sonaade innaka an tuyoni anta on tuyoni kono ɓe wi innaka anta ɗum ɗon ko fii tentingol na goɗɗo go awa innaka no an Allah anta ko an tigi wona goɗɗo go al azizu ko an woni folɗo on al hakimu ko an woni ñeeñiɗo no jeeya inɗe Allah ɗen al hakimu Allah ko o wallinowo piiji ɗin fof ka duwa walade ɗon ko ɗum waɗi siɗa andi Allah no foddira andirede kala ko o hoddire dow ma a sujjanama wiya alhamdulillah ala kulli hal si tawi koko welata wontimaki waɗi wiya alhamdulillahi alladi bi ni'matihi tatimmu salihat si tawi hara koko woori e ko faalaɗa ko waɗi wiya alhamdulillahi ala kulli hal c'est pourquoi o faljata imo andi ko o watta kon saabu ko o ñeeñiɗo Allah subahana taala daali wa man yarghabu ko homboni rerɗowo o ragiba ko rerɗugol kono ndaara rerɗugol ko kalima rerɗugol ko yiɗugol kono ko harfu an ari yeeso ko harfu an ragiba fiihi ko o faala o rerɗi ragiba anhu ko o añi si an on ari ko ngayi ko o añi nden hunde si tawi ko ragiba fiihi o rerɗi e mu'um o faala nden hunde ragiba anhu ko o añi harfu an on si ari ko littajawuz ala añowo diina annabi ibrahima kan awa ko ɗum fandaɗo o man yargabu lawti ko lamdal e ko homboni añowo an ko homboni rerɗanowo goɗɗum an ngay e millata ibrahima dina annabi ibrahima kan annabi ibrahima dina makko kan kon ko ɗigil islam wotinɗingol allah añata diina annabi ibrahima kan awa illa si wona man safiya nafsahu ay jahilaha on majjuɗo wonki makko kin baltode hay o wariki ko on ɗayto safiya safi ko ɗayɗo ko on ɗaytuɗo ɗaytinɗo wonki mum kin ko on tun en fa l'islam si wona ɗum l'islam wona ko
añini fewwoni l'islam ji kala ko nafata kon goɗɗo anna e laara fof no yamiraka l'islam wala kadi stafaynahu gomɗi men suɗike ibrahima fi duniya ka anna ɗo min waɗimo kanko ibrahima ko o jaatigi allah ko o nelaɗo allah ko annabajo allah ɓiɓɓe makko ɓen ɗiɗo nan kadi ko nelaɓe allah bal haytanira makko ɓen ko nelaɓe allah allahu akbar ɗum ɗo ko ɓuural mawɗonagal suɗede ko haaɗo wa innahu no kanko ibrahima e hoore ko okka konko anna ɗo fof fil akhirati kala har kalla min as-salihina ko jeeyaɗe ɓurɗe moƴƴire ɓen ɓaahimo jeeya e ulul azmi joomiraɓe pellital ɓen bal si tawi en wiyama e rewnidirɓe par ordre en wiyay si ii e nelaɗo men mouhammad sa sallama ko annabirani hikkotoɗon fewwoni si ii e nelaɗo en wiyay ko annabirani hikkotoɗon ide qala lahu sanga wiyannoma rabbuhu joom makko aslim jebbilo sanga joom makko wino laɓɓinan allah yani huutor yamiroje allah ɗen kote aslim jaɓu ko allah wima kon jebbilo jaɓan allah ko honɗum o wi aslamtu li rabbil alamina mi jebbilanike tagore nden ka laɓɓinangol mo diina kan e ka wowtinɗingol mo e ka yiɗigol mo e ka tuubugo rutto faade ka makko mi jaɓi fewwoni wa wassa biha ka wars wa awsa biha wars wasiyi ɗum wa wassa biha ni yaali ko lurri kon hakkude mum ɓaano nafsi mi andu ko nafa e sarfu kono ɗinɗi ɗi o awsa biha wasiyi ɗum wa wassa biha wasiyi ɗum kadi ka wars ko wa awsa biha ka hafsu ɗo ko wa wassa biha wasiyi ɗum ibrahim honɗum o biha on ɗo damir on koye honɗum koye jebbilagol ngol wasi jebbilagol ngol kanko aɗi ɓen ibrahima bani ɓiɓɓe makko ɓen ko ɗum o wasino ismaila ko ɗum o wasino ishaga ko ɗum o wasino wa yaquba tanira makko on kadi yaquba ko ɗum kadi wasino ɓiɓɓe mum ɓen yusufu e ɓen goto mum ɓen ko ɗum wasinoɓe annabi yaquba sanga hewti ko o faato annabi ibrahima kon kadi ko wasino ɓiɓɓe makko ɓen ko hino kon ɗo ko yabaniya ko ono yo ɓiɓɓe an inna allaha no allah astafa lakum ddina o suɓaniki on diina l'islam fala tamutunna wata on ma illa si wona wa antum hara ono muslimuna ko on jebbiliɓe neɗɗo si wonade julɗo ko ɓuuri ko moƴƴanima kon ko wiyata hara o mayaali saabu allah yamiri en ndewata en maayi si wona hara ko en jebbiliɓe ɗum ɗo ko annabi ibrahima annabi yaquba wasino ɓiɓɓe mum ɓen ɗum ɗo kono allah no wasi en ɗum enen kadi ko alqur'ana ko feeñi ko laaɓi c'est clair allah daali ya ayyuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun wota on maayi si wona hara ko on julɓe allah daali yo en maayu hara ko en julɓe awa ɓa en anda ñande maayaten wonen julɓe kala ka wonɗen ko en jebbilaniɓe allah wota allah hayno en ka o haɗi en ɗon wota o happa en ka o yamiri en ɗon ɓa en anda ñande mayde arta en am kuntum ka on laati suhada ko on tawaɓe ɗum ɗo ko landa ɗum waɗi ko alyahudaɓe wuuduno ɓen e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tuma nde tawno ɓeɗo alyahudaɓe hiɓe fena wonde kamɓe ko e hoore diina annabi ibrahima ɓe woni ko e hoore diina annabi ibrahima kamɓe woni ɗulle ɗen andi ko sirkeɓe ɓe noddani allah hay ɓiɗɗo ɓe wi allah hino mari ɓiɗɗo e reweteɗo yaɓɓimmo e reweteɗo i allah daali am kuntum ka on la suhada ko on tawanoɓe hari ko on seediɓe tawaɓe iri hadara sanga tawno yaquba annabi yaquba honɗum tawimo almawtu mayde nden ari almawtu hiya alfa'il won ɗo hadara ko fi'lu maadi yaqub kan daaru yaquba on ɗo ko kanko on tawaɗo on parce que kanko maf'ulum bihi on ɗo kanko on tawaɗo on almawtu on woni fa'il on sabayno waɗade raf sanga tawno annabi yaquba almawtu mayde nden arimo nde ari ha nde hewti ɓa nde hewti ardinanɗe mayde nden bimana nawnare mayde nden ɓa ari e makko ide qolo li banihi sanga o wiyanno ɓiɓɓe makko ɓen ene ɓiɓɓe an
mata abuduna min baadi ko honɗum rewton ɓaawo an ñande tawi mi woodaka ɗum ɗo tindini yo en longin ɓiɓɓe men ɓen yo en longin ɓiɓɓe men ɓen ko te kon tawhidi andinen ɓe tawhidi ado en fatade andinen ɓe tawhidi ka boboyagal maɓɓe mawdida e tawhidi saanga o wiyanno makko ɓen ene ko honɗum rewton ɓaawo an ɓaaluɓe wi na'budu min rewa ilahaka reweteɗo ma on an baaba amen yaquba wa ilaha e reweteɗo abaika baabiraɓe ma to fuɗɗori honto mamasoro makko kanko yaquba ibrahima ko mamasoro annabi yaquba ismaila oɗo ko mamasoro e kanko oɗo ko yaquba ko ben makko mawɗo woni ismaila fiɗum ko ishaga woni baaba annabi yaquban ko ishaga nam on so wi ide qala sanga wiyan libani on liɓi makko ɓen mata abdu min baadi kon rewton ɓawan qaaliɓe na'budu min rewa ilaha ka reweteɗo ma on wa ilaha e reweteɗo aba'i ka baabiraɓe ma ibrahima wa ismaila wa ishaqa ilahan reweteɗo oɓe on fof wahidan ko goto laatino wa nahnu min allahu wonande on Allah muslimuna ko min jebbilaniɓe mo joomi men dal tilka ɗeɗo mofte wowlaɗe fimum ɗo ummatun ko moftani adu kolata gonɗi feƴƴino laha no wodani kañum mofte ɗen ma kasabat konko ɗe faggitori kala ko golli kon ko ɗum wona yoɓede onon en nanguetirtake ɗe golli kon wala kum no wodani onon kadi ma kasabatum konko faggiti ɗon wala tusaluna on landetake onon on ala landede few woni amma ngay e nden hunde kanude ɓe laati yamaluna ɓe golla ko kamɓe wona landitorede ko ɓe golli kon onon kadi landitaɗen ko golli ɗon kon haɗa hawnaki jiiti ko alda e nafoorde ɗum yalhawde sababu wallahu a'lam